деп акимиятына барсак дагы аябай чоң конок келгендей тосуп алышат да. И ушул алыскы региондо биздин любой категориядагы продукцияны новичтен баштап любой wellness, декоративка бардыгын на ура прям сунуштап Нуризаттын командасынын 10.000 жакын балды ушул структура жасайт. Сүлүктүдөгү команда 10.000 бал деген бул почти 1 миллионго жакын товарооборот каждый 21 күндө деген сөз. Мына ошол региондогу өсүп келе жаткан лидерибиз учурда Турцияга квалификация болуп атат. Үйрөнүңүздөр кантип позитивный болуш керек Мастонадан. Угуңуздар, жүрөгүңүз менен угуңуздар. Мен ойлойм абдан пайдалуу эфир болот. Мастона өзүн тааныштырып, ийгилик тарыхын айтып, Арифлейм менен кандай күчтүү фишкалар менен иштейт бөлүшөт. Мастона, микрофон сизде. Кош келиңиз. Рахмат, Жумагулча. Авvalambor, assalomu alaykum. Gruppa qizlar hammalarga, Jumagulcha, siz yaxshimi? Hammaga salom, xayrli kech. Uzr, sal kechroq kirib qoldim. Men Ro'zibayeva Mastona, o'zim 40 yoshdaman. Ariflem это моя жизнь. Короче, men birinchi Ariflemda ishlamagan paytim uyda o'tirardim. Turmush o'rtog'im bor, 3 o'g'lim bor, Xudoga shukr. Ikkita o'g'lim maktabni bitdi, kichkina maktabda o'qiyapti. O'zim hayotim eng asosiy vazifasi Ariflem bilan ishlayman. Kompaniyaga kelganimga почти bir 15 yilday bo'ldi. Kompaniyaga kelib, ishlab, bir ko'tarildim zvaniyani, direktorskiy zvaniyani yopib, u paytda kompaniya bizga tovar qarzga berardi. 15 kun ichida to'lardik biz summani. O'shanda komanda bilan polni zakazda jo'natardim, aqchasini yig'ib to'lardim. O'sha paytda to'g'risi bizga juda qiyin bo'lgan. Nimaga tovar berib qo'yardik, keyin pulini yig'ardik. O'shanday vaziyatda ishlaganmiz, ko'tarilganmiz. Keyin komanda pulni kechiktirdi, charchadimmi, tashlab yubordim. Picha yurib, yo'q, yana bo'lmadi. Nurizatni topib, Nurizat bilan Xudoga shukr, mana yaxshi ishlayapmiz. Tursiyaga o'zi nima kvalifikatsiya yasayapman. Xudo xohlasa oxirgi уровеньda turibmiz. Nasib qilsa birga boramiz. Ariflem svet Ay. Qizlar uzilib ketdi. Uyg'unib atat Mastona. Shu bilan hozirgi nimada katalogda 15% yopyapman. Xudo xohlasa niyatlarim bor. Urovlarni yopish, o'shanday urovlarni Xudo xohlasa yopamiz. Hozir bir regiondan Madali va Feruza ikkalamiz shu shartni bajaryapmiz. Xudo xohlasa birga boramiz. Biz Isfana kichkina emas, Isfana yaxshi, normalni. Nimamiz aholimiz ko'p. Ariflemda eng asosiysi nima? Eng asosiysi ko'proq rekord bilan ko'proq ishlash kerak. Men o'zim asosan magazinim bor. Shu Ariflem orqasidan Ariflemga qiziqib magazin ochganman. Birinchi magazin ochganda tolqa Ariflem produksiyasi bor edi. Keyinchalik men boshqa kompaniyalarnikini ozgina asartib qo'shdim, чтобы magazinda hamma produksiya bo'lishi uchun. Главное, meni ishim o'zi Ariflemga qiziqaman, Ariflem bilan ishlashaman. Ariflemga kelib, meni hayotim umuman o'zgardi desam ham bo'ladi. Ariflem bilan ishlasangiz umuman mировой nima yangilik bo'lyapti, nima stil, nima moda, umuman hayot umuman boshqa, yaxshi tomonga o'zgaradi. Men shuni sezdim Ariflemda shuncha yil ishlab. Xudo xohlasa yana ishlashda davom etaman. Ko'proq men Nevish produksiyasini proklab qilaman. Nevishda rezultat yaxshi. Masalan, shu magazinda shuncha asarti produksiya bo'lsa, Ariflem produksiyasidan hali hech bir klientdan jalb tushgan emas. Kompaniya juda ham katta kompaniya. Uning orasida nechta kompaniya kelyapti, yopilib ketyapti. Nechtasi yo'q bo'lib ketyapti. Ariflem shuncha yildan beri ishlab kelyapti va yana ishlaydi. Produksiyasiga gap yo'q. Faqat biz produksiyani yaxshi izuchat qilib, klientga yaxshi predlagat qilib tavsiya qilsak bo'ldi.
Masalan, kojamiz o'zi 4 turga bo'linsa, для жирный, камераванный, нормальный, для сухой. O'sha kojalarga qarab umuvashkani, kremmi, oldin ketin, nima bilan yuviladi, nima surkaladi. Faqat biz klientlarga to'g'ri maslahat bersak, kojasiga qarab, anan kojasini surab, masalan, жирный kojalarga матовый tonalka, сухой kojalarga увлажняющий tonalka, из защитным tonalka, o'shalarni biz to'g'ri предлагать qilsak, klient hech qachon norozi bo'lmaydi. O'sha klient yana bizga qaytib keladi. O'sha klientlarga nima bir xilisi bor, juda ham qiziqadi. Bir xilisi bor, prosta olib ishlatadi. Qiziqqaniga ishlash предлагать qilaman, ishlang biz bilan deb. Prosta klientlarim bor, ular shunchaki olib ketadi. O'shanday qilib harakat qilaman shu komandaga. Hozirgi momentda Ariflame'da ishlash juda ham yengil bo'lib qoldi. Nimaga deganda, men boya aytib o'tganimdek, tovarni berib qo'yib, pulini olib kelasanmi, pulni to'laymizmi deb o'tirmaymiz. Hozir shunisi yaxshi, zakaz ketadi. Zakaz ketgandan keyin aqchasini to'lasa, tovar keladi. Если to'lamasa, tovar kelmaydi. Shu tomoniki juda ham yaxshi bo'ldi. Nimagaki, orqamizdagi komanda harakat qiladi, чтобы tovarini olish uchun aqchasini обязательно вперед предоплата qilib oldindan to'laydi. Menga eng yoqqan tarafi hozir mana shu tarafini juda ham yaxshi ko'rdim. Только rekord qilish kerak, живая встреча qilish kerak. Faqat endi bizda ofisimiz yo'qda. Ya'ni men sel magazindaman. Masalan, Bishkekda mana ofis bor, juda ham havasim keladi. O'zim borib ham kelganman. Встречаlar uyushtiriladi, produksiyalar keladi, yangilar keladi, novinkalar. Xudo xohlasa, bizda ham shunday imkoniyat bo'ladi degan umiddaman. Hozirdan men dastavkamiz ham yaxshi bo'ldi. Ilgari pochtada juda ham kutardik. Hozir pochtada unaqa kutmaymiz. O'sha bizning Gazprom bor, o'sha Gazpromga tezda yetib keladi. O'sha tomoni ham yaxshi bo'ldi. Faqat ishlayman deb turgan odamga yengilchilik bo'lyapti. Faqat harakat qilish kerak va ishlash kerak. Yana nimani aytib o'tmoqchiman sizlarga? Xullas aytsam gap ko'p, bilmadim. Ariflame bilan baribir hayot boshqacha. Mana yozda Nuriya Ahmedovani mana kompaniyada, setda umuman ishlagan odam har bir inson taniydi. Albatta taniydi insonni. Biz Qozog'istonga borganmiz. Men umrimda hech qayerga chiqmaganman. Faqat semya, bolarim, qaynoqaynotam rahmatli bor edilar, xizmatlarini qilib yurardim. Hech qayerga chiqmaganman. Ariflame'dan 18-yil Turkiya, Xorvatiya o'sha putyovkani yutib, o'shanda birinchi marta umrimda men samolyotga o'tirganman. Первый в моей жизни. Birinchi marta samolyotga o'tirib, biz O'shdan Bishkekka uchdik, Bishkekdan Turkiyaga uchdik. Turkiyada 3 kun bo'lib, keyin Xorvatiyaga uchdik. O'shanda men samolyotga o'tirgan edim. Ariflame bilan ishlab, men faqat hayot o'zidan energiya, motivatsiya olaman. Nimaga deganda, hayotni boshqachaligini, qandayligini ko'rasiz. Umuman gap bilan ta'riflash qiyin narsa. Ariflame bilan mana shu Ariflame tufayli men umuman qarashim boshqacha bo'ldi. Magazin ochib, umuman hayotim yaxshi tomonga polni o'nglandi. Hammasi bu Ariflame orqasidan. Komanda chaqirishga hozir ko'proq meni metodim, masalan, onlayn, offlayn ishlaymiz. Ko'proq men shu o'zimning klientlarim shundaylar predлагать qilaman. O'shalarga predлагать qilib, o'shalar bilan ishlashib, o'shanday o'ringa chiqib kelyapman. Xudo xohlasa, hali komandani kattartirib, bundanda yangi zvanyalar. Ariflame'da direktor degani bu nima? Direktor bu yangi zvanya. Bu yangi zvanya degani tippa katta o'rinlarga men как новичок bo'lamiz. Direktor, старший direktor, brilliantli direktor уже ketdi. Direktor bo'lsangiz, bu уже hayotga eng yaxshi narsa boshlanadi. Men shunday deb o'ylayman-da.
Уже direktor birinchi novichok sizda. Yangi zvaniya, putyovka, besplatni eng yaxshi ko'rganim putyovkasi. Hamma 2000 ta odam borsa, 2000 ta odamni har birini o'z o'rni bo'ladi. Обязательно. Hech kim adashib hech qayerda qolmaydi. Mestasi shunga порядка qiladi kompaniya. Men hayratda qolaman. Juda ham opitni, xullas gap yo'q. Shunda borib keldim, haqiqatan hayratda qolganman. Hozir Nurizadat bilan ishlashyapmiz. Mana Jumaguljon sponsorlarim podдержка qilib turibdilar. Tushunmagan narsalarimizni o'rgatib, yordam berib, o'zi texnologiya rivojlanish zamon bo'lib ketyapti. O'shanga qarab texnika ham kuchayapti. Yangi nimalar chiqyapti, versiyalar chiqyapti, juda ham oson bo'lyapti. Mana hozir yana Xudo xohlasa, yana yangi nimalar chiqadi deyishyapti. Xudo xohlasa ishlash bundan keyin ham yana yengillashyapti. Faqat желание kerak, rekord kerak. Rekord bo'lgandan keyin rezultat bo'ladi. Rezultat bo'lgandan keyin o'sha Xudo xohlasa Oriflameda juda ham katta oylik bor. Setda Oriflameda oylik juda ham katta. Faqat ishlash kerak, uni olish kerak. O'sha 6% dan boshlab bizga oylik chiqishi boshlaydi. Hech qaysi kompaniyada bunday emas. O'sha 6% dan oylik chiqishi boshlaydi. O'sha 9%, 12%, 15%, 18%. O'sha direktor zvaniyada juda ham zo'r oylikda. Masalan, diplomi bor, vысшее образование insonlar bir yilga 12 marta oylik oladi. Biz kompaniyada bir yilga 17 marta oylik olamiz. Men yoshligimda o'qishga rosa qiziqqanman. O'qishga kira olmaganman. Bizda katta o'g'il yo'q edi, dadam ko'p qiynalardi. Shuni o'ylab o'qishga kira olmaganman, armonda qolganman. Hozirdan men Xudoga shukr qilaman. Diplomi borlardan kam oylik olmayman. Masalan, diplomi borlar ham juda katta oylik olsa, o'sha biz 12 marta oylik olsa, biz 17 marta oylik olamiz. Shunda biz o'sha 3 marta oylik olamizda 2 oy ichida. Biz 3 marta oylik olamiz. O'shanisi juda ham zo'r. Kompaniya shunday imkoniyat berib qo'ygan. Faqat ishlab oylik olaverish kerak. Kosmetikalarga umuman gap yo'q. Kosmetikalar ham juda ham sifatli. Keyin Velanspek juda ham yaxshi narsa. Birinchi ishga kirganimda uni men o'zim vrachga ko'tarib borganman. Bo'ladimi deb o'qib chiqqanman, instruksiyasini polni o'qib chiqdim. Дополнительных вещей degan. Masalan, ovqatlanayotgan paytda yeyish kerak, uni hech qanday ziyoni yo'q degan. Men vrachga ko'rsatganimda vracham ko'rib, hech qanday ziyoni yo'q, ichaver deganda, o'shanda men keyin olib ichganman. Haqiqatan juda ham rezultat zo'r. O'sha Velanspek ichilsa, ichida omega bor, antikaskad bor. O'sha ko'jalar sразу o'zgaradi. Ko'jalar sразу o'zgarib, odamga energiya beradi. Odam charchaganini sezmaydi. Odamga energiya berib, juda ham Velanspekga zo'r kokteyli chiqdi hozir yaqinda, mana Pahudeniyaga. Pahudeniyaning ham kokteyli juda ham yaxshi. Omega 3lari bor. Masalan, biz suxoy pagodada yashaymiz. Bizda влажность yo'q. Shuning uchun har bir insonga omega 3 kerak. Omegani qo'rqmasdan предлагать qilsanglar bo'ladi. Uni ziyoni yo'q. Faqat uni foydasi bor. Только foyda omega. Nimagaki biz suxoy pagodada yashaganimiz uchun svejiy baliq bizga yetib kelmaydi. Bizga muzlatilgan, yaxlatilgan, o'sha kaloriyasi yo'q, vitamini o'lgan baliqlar yetib keladi. Shuning uchun omega so'zsiz kerak. Omega yaxshi sotaman, klientlarim bor. Ko'p odam ilgari unchalik emas edi. Hozir ko'p odam o'sha tushunadi. Kasal bo'lgandan keyin emas, kasal bo'lishi oldini oladi. Omega yaxshi sotaman. Velanspek keyin Velanspekning nimasi yaxshi? Registratsiya bo'lib olsangiz, 2 marta покупка qilasiz, 3-chisi podarka keladi. Eng zo'ri nima bilasizmi? Shu podarka keladi, 1 so'mga keladi. O'sha balli beradi. Omega 40 ball bo'lsa, 40 balli beradi. O'shanisiniki juda ham zo'r. Masalan, boshqa bunday kompaniyalar podarkasi ball bermaydi.
Podarka o'ylabsan deydi. Albatta, Velanspek o'zi bir so'mga keladi. Balini ham beradi. O'sha tomoniki juda ham yaxshi. Velanspek u ham olgan klientlarim всегда доволен. U ham juda ham yaxshi. Omega ham yaxshi. Koktel, kremlar, xullas hamma produksiya o'z o'rni bor. MTMgeli вообще zo'r. Mana zaryadkam juda kam qolyapti. Zaryadka qo'yaman. Biz Isfana shahrida, mana shunday nimada ishlaymiz. Kimda qanday, bizda Xudoga shukr, klientlarim umuman hamma yaxshi tushunib qolgan, ariflayapman, yaxshi bir nima qiladi, to'g'ri qo'llaniladi, rezultat yaxshi bo'ladi. Klient всегда доволен. Komandalarim ham yaxshi, qizlar ham harakat qilyapti. Xudo xohlasa, orqamda qizlarim уровеньga chiqsa, ularni o'ziga ham yaxshi, menga ham yaxshi. O'shaning uchun qizlarimni men hech vaqt orqaga itarmayman. Faqat biz shunday kompaniyada bir-birimizni yetallab chiqamiz yuqori уровеньga. Hech qaysimiz masalan boshqa kompaniyalarda orqadan o'tib ketsa bunday yo'q. Bizda faqat komandani tortsak, orqamizda komanda qancha o'ssa, bizga ham yaxshi. O'shanisi plan strukturasi ham juda ham chiroyli tuzilgan. Masalan, 4 shagimiz bor. Shagdan keyin уже 2 marta 150 qilsa, 3-martasida уже bir produksiyani eng arzon summaga oladi. O'sha tomoni ham juda ham yaxshi. O'shanday imkoniyatlari bor. Ariflamda imkoniyat juda ham zo'r, juda ham ko'p. Faqat uni qo'llanish kerak, ishlatish kerak. Shunday shansdan foydalanib qolish kerak. Hayot bir marta beriladi, dunyoga bir marta kelamiz. Uni qanday qilib yashash har bir insonning o'zini qo'lida. Chiroyli yashayman desa, chiroyli yashab ketadi. Yo'q desa, prosta mana shu birovlarni mechtat qilib, birovlarni ko'rib, gapirib umri o'tib ketadi. O'z ustida ishlasa, o'zi o'sadi. O'z ustida ishlasa, har tomonlama o'zi yuqoriga qarab o'sib boradi. Birovi chem kuzatgandan ko'ra harakat qilib ishlash kerak. Bo'ladi desa, действительно bo'ladi. Agar если bo'lmaydi desa, действительно o'tirib qolaveradi joyida. Aytadi-yu, loyga yiqildingmi? O'tirma siypab har yog'ingga deydi. Davay, tur, harakat qil, tozala. Shunday ekan, har birimizni qo'limizdan keladi. Meni qo'limdan kelmaydi, bu bunday, bu bo'lmagan narsa. Har bir insonning qo'lidan keladigan narsa. Qilaman dedimi, обязательно qiladi. Hammamiz bir insonmiz, to'g'rimi? Men qila oldimmi? U ham qila oladi. Masalan, siz ham qila olasiz. Mana Jumaguljon, Xudoga shukr, shunchalik уровень, Nurisat, podruga mana bo'lyaptimi? Biz ham harakat qilsak bo'ladi. Kompaniyada hech qayerga chegaralanmagan, to'xta deydirgan joy yo'q. Prosta harakat qilish kerak, chiqish kerak, ishlash kerak. Bilmadim. Men nega shunday tarzda ishtat qilaman, yashayman. Hamma Rossiyada unday o'zing uchun yashaysan, yo'q. Mana shu yer Isfanada ham, как Rossiyadagidek yashayman. Birov bilan ishim yo'q, birov nima qilyapti, menga ne интересно, это uni hayoti, meni o'z hayotim o'zimning qo'limda. O'shaning uchun men o'z hayotim o'zim quraman, o'zim harakat qilib, o'zim xohlaganda yashayman. Главный себе, хозяйкамga, orqamda komandamga, hammaga rahmat. Bir-birimizni поддержка qilib, mana shunchalik bir komanda, это одна семья. Свет o'chib qoldi, Maslona. Прям угуаттым, силер кандай болуп атасыздар билбейм. Мен өзбек тилин 100% түшүнөм, сүйлөй да алам 50%. Прям душа радуется, да? Вот когда ушундай региондо, ушундай чоң команда түзүп, ушунча жылдан бери бир наалыбай, бир негатив айтпастан кайра бизге аябай күчтүү мотивация берип атат да.
мынакей Мастонанын өзүнөн угуп атасыздар, азыр кайра кирет, зарядкасын эметип алса, прям түшүнүктүү эле болуш керек, кыргыз тил, өзбекче окшош эле экөө. Түшүнүксүз болсо сурасаңыздар, 100% түшүнөм дейт Жумагүл дагы, азаматсыз. Аябай сонун. Кичине билген жерлерине кыргызча кошпосо көбүн түшүнбөй калып атабыз. Хорошо, мен азыр тезистеп берейин кыскача. Биздин Нуризат дагы өзү Таластын кызы да. Таластын кызы, Мастона кирсе кабар берип коесуңар, Таластын кызы. Анан ушинтип онлайн менен иштеп, Лейлектен команда түзүп калды да. Ал жерде кыргыз кыздар, бизде эч кандай нация, жер бөлбөйбүз да, арифлейм, ушунусу жакшы да. Любой жерге барсаң эле эме болуп кетишет го, өзүнүн тууганын тартып, бизде даже тууганыбызды тарта албайбыз го бул бизнестечи. Единомышленник дейбиз. Мен 8 бир тууганмын, бир эжем иштеди активно, бирок ал деле азыр продавец болуп кетти, калгандары тарта алган жокмун да. И мындай бир жолу бересиң, алып кете алган жок да. Анан Нуризат ушул Лейлек менен иштеп баратканда сөздөрүнө башында түшүнчү эмес, анан аябай сонун түшүнүп, азыр Нуризат түшүнөт да. Айкада мурда иштегендиктен салыштыруу бар болуп атат да. Илгери биз акчаны жок эле товарды алчубуз, 15 күнүн ичинде төлөп берчүбүз. Ошондон анан мен ушул бизнестен кеткенмин деп атат. Көрдүңүздөрбү? Анткени акчаны доолаганда, партнерлор убагында акчаны таппай калганда, компания бизге деле блок коюп салчу, эспо блок болуп калчу, заказ кетире албай калчубуз, мамиле бузулчу да. Мына ошону Мастона конкретно бүгүн мындайды эч бир лидер айткан жок эле, Мастона ачык айтты да. Эң жакшы метод акчаны төлөп туруп, заказың төлөсөң келет, төлөбөсөң келбейт. Ушул менен азыр кайрадан бизнести баштаптыр. Бул методко өткөнүзгө билесиздер да, 2 эле жыл болду. Даже 1,5 жыл болду. Вот ошодон кийин кайрадан өсүп атат. Бул биринчи фишкасы экен, демек, наличка менен иштеген. Экинчи, Мастон айтып атат, өзүмдүн эң негизгиси клиенттерди келген сунуш кылганда, эгер продукцияга эле кызыкса, клиент кылып алам дейт. Андан ары кызыгып кетсе, анда аны рекрут кылам дейт. Аны уже жазылып ал деп, анан башка мүмкүнчүлүктөрүн айтам дейт. Кызыкпаса айтпайм деп атат. Көрдүңүздөрбү? Демек бул деген туура потребностьтин туура аныктоо деп коет да. Мен көп айтам го, шестерка картаны кармап эле туз кылам деп кыйнала беребиз депчи. Ал шестерка эле да, девятка дейинчи. Девятка эле да. Продукцияны максимально колдонушу мүмкүн, бирок ал адам киши чакырып, аны окутуп, ага звонок кылып, обзвон кылып, программаларды изучать эткиси келбейт да, бирок биз аны тарта беребиз, лидер бол деп тарта беребиз да, акыры ал тажап кетип калат. Ошон үчүн биз көбүнчө рекрутка барганда силер кечке чала бересиңер, кечке чакыра бересиңер дейт да. Вот Мастона ушул бар менде деп атат. Карайм дейт. Эгер продукцияга эле кызыктыбы, менин эң сүйүктүү клиентим болуп калат дейт. Жок, дальше старттык программага кызыкса дейт, халатка кызыкса, башка программаларга кызыкса, анда аны киши чакыр деп айтамын дейт. Вот көрдүңүздөрбү? Анан үчүнчү, Мастона бүт миксовать этем дейт продукцияны. Wellness'ты дагы, новичти дагы, атырларды дагы миксовать этем деп атат. Бир категория эмес, бардыгы менен иштеше берем дейт. Өзүм колдоном деп атат. Новичти да колдоном, и пекти да ичем, башка продукцияны да колдоном. Оңдош үчүн Россияга барса дейт, мен барбай эле Россиядагыдай жашайм ушул жерде деп атат. Акчам да бар, үйүм да бар, продукциям да бар, бардыгы бар деп атат. Ушул жерде эмне биз мындай даже оюбузга келген эмес, Америкага барып иштеп,
акча таап алалы, пока визабыз бар да депчи. Быйыл эле январда бүттү визабыз. Когда Oriflame Кыргызстанда, мен Мастонанын ушул ою менин оюм менен туура келди да. Oriflame Кыргызстанда иштеп атканда, Кыргызстанда бир дагы кедей адам болбошу керек деп айтам да. Кыргызстанда Oriflame иштеп атканда, анткени Oriflame мүмкүнчүлүк берип атат. Бул косметика, бул зубная паста, бул шампунь, бул гель для душа, бул самын. Күнүнө 3 жолудан пайдалана турган, 2 жолудан, жумасына 2 жолу пайдаланып, бат-бат 20 күндө түгөнө турган продукция. Көрдүңүздөрбү? Демек, косметика адамдар бардыгы жуунат. Любой семьяда айлык алганда всю жизнь самынды запас кылып коя албайт. Мисалы, менин мына сөйкөм 96-жылы алынган сөйкө. 96-чы. На всю жизнь жетет бир золотой сережкачы. А бирок самын, шампунь, башка нерсе жетпейт. И Мастона ушунчалык өзү үчүн, уверенно айтыш үчүн, өзүн демотивация кылбаш үчүн плюс жактарды санап алыптыр да, ушул меня устраивает депчи, продукция жаккандан баштап, айлыкты да айтып кетип атат да. Башка любой государственный жумушта 12 айлык болсо, бизде 17 де 18 болуп калды азыр бизде. 18 айлык болуп калды. Туп-туура эсептеп атат. Элдер 2 жолу айлык алганда, биз 3 жолу айлык алабыз. Элдер мектепте мен 60 күндө 2 жолу айлык алчумун, Oriflame'де 60 күндө мен ровно 3 жолу айлык алам. Элестетиңиз. 18. И когда-то менин арманым болчу деп атат. Мен ушунчалык немеде калганмын деп атат. Окууга өтө албай, үйдүн улуусу болуп, эркек бала жок, атама жардам берип, дейт, мен окубай калганмын деп атат. Бирок ошол өкүнүп калганмын, бирок бүгүн менде ал өкүнүч жок дейт. Анткени мен ошол диплому барлардан кем эмес айлык алам деп атат. Көрдүңүздөрбү? И стиль жизни дейт Oriflame дейт. Мурдакы программа менен барып келген экен да Мастона. Хорватияга чейин, Турция биринчи саякаттарда Oriflame ошол Мастонанын, демек ошол Хорватияга, Турцияга, Хорватияга барганда мышлениясы өзгөргөн да. Oriflame'ди сүйүп калган, Oriflame'ге ишенип калган, масштабын көргөн. Мен айтам го, путешествие бул өтө чоң, күчтүү инструмент. Шаговый подарка, стартовый программа тоже күчтүү инструмент. Неме 1 минут 37 секунда калды, бүтүп калса ушу менен кирсеңиздер, анан суроолорду Мастонага берелик, Ошондуктан көрүңүздөр, ушул инструментти, путешествие дегенди, ушул бир жуманы ушунчалык менен кабыл алган, мышлениясын өзгөрткөн, до того компанияны мен да ошентип өзгөрткөм да. Мен биринчи 8 ай иштеп Америкага барганда, компаниянын конференциясына, мен келип бүт жумушумду тыштап салгам да. Министерстводагы жумушумду, управлениядагы жумушумду, мектептеги зам директорлукта, репетиторстволорду, проектилердин бардыгын тыштаганмын да. Анткени мен дагы ошо компаниянын масштабын көрүп келип, келечегим ушул жерде деп туруп чечим чыгарып алгам. Мастона экөө мен Мастонаны сүйлөп атса, бриллиант сүйлөп аткандай эле кабыл алдым. Ушунчалык уверенно да. И по полочкам полный өзүнүн эмне кармап калды Oriflame'де айтып берди да ошол жактарын. В основном ушул нерселер жөнүндө айтты, дагы эмнеси калды? Да, абдан вкусно айтат экен. Абдан вкусно, Мастора туура айтып атат. Жакшы сатат болушуңуз керек депчи. На эмоциях жумуш кылыш керекпиз бизчи. Эң жакшы макияж это тоже улыбка, да? Эң жакшы макияж. Даже карабайсызбы, майлуу бет болсо матирующий тоналка бериш керек, туура тандап бериш керек деп атат да. И өзүнүн эли жери менен сыймыктанып атат. Биз обычно кантайбыз, ой, биздикилер албайт, биздикилер убагында акчасын бербейт, биздикилерде акча жок деп эле мындай минус жагын айтып. Продукция чыкса, өзүм иштетип көрөмөн, чтобы я была уверена. Өзүм иштетип көрөмөн, результатты 100% жакшы оламан, анан кийин клиентке куркмастан предлагать кыламан. Клиентке куркмастан предлагать кылыш үчүн өзүбүз иштетип көрүшүбүз керек. Өзүм иштетип көрөмөн, действительно кийин клиентке ма куркмастан тавсия кыламан. Клиентларым всегда доволен. Супер.
Мастона, ушул клиенттер менен силерде акча жагы кандай, товардын акчасын төлөгөн жагынан? Klientlarimmi? Мгм. Klientlarim endi firmada yursangiz как psixologsizda уже. Bir xil klientlarim bor, keladi, sirasi nalichka olib ketadi. Bir xil klientlarim bor, yarmini berib, yarmini zapiska oladi. Ну, men bilaman, u klientim всегда keladi. Keyin mayli deb ularni понимание, поддержка kerak-ku. Keyin mayli deb yana beraman. Ular zapiskani keyingi safar berib, keyingi safar kelganda yana nimadir olib ketadi. Elde акчаңыз бар, Elde sizge berelek акчалар бар. Да, bo'ladi unday. Любой biznesda bo'ladi unday. Любой biznesda uchun вложение kerak baribir. Продажадан айлыктарды, подаркаларды кошкондо 20 күндө сиз азыр 15%те канча акча примерно прибыль түшөт? Masalan, aldingi oy katalog уже зарплатам o'zi 15.000 или 15.000dan oshiqroq chiqdi. Uning ichida podarkalarim bor, siz aytgandek 20% skidkalarim bor, 50% olganlarim bor. Короче, деньги моряда, просто ishlash kerak, olish kerak. 30-40 ming это точно бар экен, значит, да? Да, bor. Super. Bor. Bir oyga masalan boshqa yurtda yurib ham 35 ming, 40 ming qo'llarida qolsa, Xudoga shukr, men shu yerda o'zida shunday priblim bor. Отлично. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Планыңыз кандай азыр? Мен сиз менен сүйлөшүп атканда бриллиант менен сүйлөшүп аткандай эле болуп аттым. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa endi 15% Xudo xohlasa direktorskiy званияга chiqib, orqamdan direktorlarni chiqarmoqchiman. Direktor уже bu katta уровеньga, как новичокdek, o'shanga direktorskiyni yopib olib, Xudo xohlasa orqamdan direktorlarni olib chiqmoqchiman. Yanada katta уровеньlarga chiqib, действительно sayohat qilish juda ham полезно. O'shanday chiqib, komandam bilan birga путешествияларга borish niyatim bor, Xudo xohlasa. Super. Раткүл, суроо берейин деп атат окшойсуз, Микрофонуңуз күйүп турат, ой, Эркинай. Ким сүйлөп берем десе сүйлөп берсеңиздер болот. Мастон эжеге эме ийгилик каалагым келет. Аябай жакшы айтып берди. Булар флеймдин пользасын жакшы айтты. Мен да оюм ушундай. Анткени аракет кылсаң, айлыкта чыгат экен, 20% менен скидка, подарка, мындай подаркаларды эч жактан албайбыз. Эч ким мынчалык подарка бербейт бизге. Мастон эжеге ийгилик каалайм, бриллиант болсун, президент болсун. Ушундай региондо туруп аябай өсүп атырсыз. Андан кийин окубай арман кылып калдым деп атпайсызбы? Азыр арман кылбай калдым деп. Ушундай чоң жакшы эмеде жүргөнүңүзгө кубанычтамын. Чоң рахмат сизге, ийгилик. Sizga ham rahmat. Урматтай врач, эндокринолог, тоже региондо жүрүп, данный момент уже 2-3 жыл Бишкекте иштеп атат. Wellness менен жакшы иштейт. Сизге дагы бир суроо, командаңызда канча партнер бар дейт? Komandada partnyorlar bor. Orqamda hozir o'sib kelayotgan 2 partnyorim bor. Undan qolganlar novichoklarim bor, katta partnyorlarim bor. To'g'risi ularni hali sanaganim yo'q. Ko'proq сначала siz ayting. 4 shak podarka. Если 150 ball qilsa, zarplata. Orqadan 3 odam olib kelsang, уже zarplata yana katta bo'ldi. Sanga kompaniyadan podarka. Xotin kishi umuman podarkani yaxshi ko'ramiz. Bizga podarkani kim beradi? Kompaniya to'ldirib beradi podarkani. Если podarka olaman desa, orqasidan 3 odam olib kelsa, podarka ham oladi kompaniyanikini, zarplata normalni oladi, shak podarka oladi. Novichok birinchi
100 balga O'zbekistondan Rossiyaga hali hech bormaganman. No, Xudoga shukr, Rossiya qolib Yevropani ko'rib keldim-u. Rossiyadan aytgam yo'q. No, niyatim bor, Xudo xohlasa. Boshqalardan ochish. Чоң рахмат айтып атышат. Жана да аябай көп комментарийлер беришти. Азаматсыз. Дагы сурооңуздар болсо жаза берсеңиздер болот. Мастона биз менен. Самый главный иштеш керек, желание болуш керек деп атат, түшүнбөсөңүздөр сураңыздар, кайерин түшүнбөй калсаңыздар, вроде бы понятно айтып атат. Токтобоңуз.